Wéi kann Gott dat zoulassen? Wie kann Gott Kricher erleet zoulassen? Wann hine Gott vun der Léift ass, wie kann hien dat zoulassen? Dat si Froen, die Leiit heinsst du un de Gott vun der Bibel hunn de Gott vum Christentum. An dat sinn berechtigt Froen, die net einfach so ka wäsch wëschen an kann en se ganz sicher auch net an engem Video vun enger Minute schnell beantworten. Mit kennt den eng weiter Frode zu stellen, die mam Text a gënne sich 6 bis 8 dien huet. Wéi kann e Gott vun enger Léift, wie kann den eng Sinnflut op des Welt komme lussen an ganz viel Mënschen ëmkomme lussen, an nëmmen den Noach ach seg Famill iwwerlieft. An der Bibel kann man lesen, dass Gott iwwer 1600 Joer de Leiit Zeit ginn huet, fir iwwer not zu denken, dat se net giffen sech u Gottes Gebote halen, hier giffen ignorieren. An nëmmen den Noach huet op Gott gelauscht hat. An no bësse méi wie 1600 Joer hat Gottes du genug. Du hätte gesot, lo muss awer auch Konsequenze geben fir dat falscht handle wat Mënschen hunn. An der Genesis 6, Vers 11 bis 13 seeten eis dann an der Leier vum Moses fir watten d'Sinnflut iwwer des Welt komme gelos huet. Der Erd war den A vu Gott verdurwener voller Gewalt. Wie Gott sech der du geguckt huet a gesinn huet, dat sie verdurwe war, weil ganz Mënschheet e verdurwend Liewen op der Erd gefeiert huet, sot Gott zum Noach, ech mech entscheet. Allem wat lieft en End zu machen. Der das nämlich feinst hinner voller Gewalt. Ech mech entscheet, sie zu summe mat der Erd ze zersteieren. De Grund war d'Fehlverhale vun de Leiit. Net, weil Gott de beise Gott war, net weil net lang geduld hat fir hin eng Chance zu gin, mit de Grund wie wat Gott Sinnflut op des Welt komme gelos huet war, wat Leiit einfach net op Gott gelauscht hat hun einfach weiter mat Gewalt a beise Gedanken a beisen Doten op dieser Welt gelieft hun.